Zlo! Opstati neće! Imbecilu glupi. Jebe! Ja sam taj! Ubijte ih! Ubijte ih! No, jebem ti sve! Dobar, dobar. Dobra, pozvutila ovo si krvi ili ne? Tražim pušiš kurac za... On me je nasmeo. Jes, snimam još uvijek. Pa jebi go. Prevorio sam vas! Ja nisam vrat! Bili ćelavi! Bili ćelavi! Ne! Podište između! Ne! 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 Zastoji ovdje na šank. Veli mi da nema s kim popričati, a neka si napadio Nije krenulo još. Suputnik u kutiji, nacionalno prosječan. Ujutro si nabavi nekog samo neko skine ruku s ramena. Sad stoji ovdje naslonjena šank. Veli mi da nema s kim popričati, a neka si nabavi nekog psa. Ovo je behind the scenes filma, ne znam ni kako se zove. Kada je prvi čuvar u Kropuću, Gaj Bogranoš je postao čuvar. Jebi! Ne znam, nego baš ti pazno. Evo ovako ćete. A svoje što gledate u zid! Da, u mene ga sve, ajde da ću